Reka nongere mbasuhuze bifuriza ibihe byiza. U Rwanda ruyoboye ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba byaguze intwaro nyinshi cyane zikomeye cyane mu myaka igera kuri 3 ishize. Raporo y'ikigo mpuzamahanga giharanira amahoro cya Stockholm International Peace Research Institute ishyira u Rwanda ku mwanya wa mbere mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba byaguze intwaro nyinshi cyane zikomeye mu myaka 3 ishize. Ni intwaro u Rwanda ruguze mu gihe umwuka udahagaze neza hagati y'u Rwanda na Congo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ni raporo ikigo cy'abanyaswede cyasohoye kuri iki cyumweru tariki ya 11 Werurwe, ikaba yerekana uko ibihugu bitandukanye ku isi byagiye bigura intwaro mu myaka ishize ndetse n'uko byagiye bizigurisha. Intwaro zibandwaho zirimo indege na za drone z'intambara, imodoka zo mu bwoko bw'ibifaru, systeme z'ubwirinzi ndetse kandi n'imbunda z'imizinga. Iyi raporo ya 2019-2023 muri rusange yerekana ko intwaro ibihugu by'isi byaguze mu myaka 4 ishize zagabanutse ugereranyije n'imyaka 4 yari yabanje. Amakuru atangwa n'ikigo Stockholm International Peace Research Institute yerekana ko byibura hagati ya 2021 na 2023 u Rwanda rwaguze intwaro zikomeye cyane zibarirwa muri 74, zirimo 58 rwaguze muri 2021 na 16 rwaguze muri 2022. Ububiko bw'amakuru database bw'ikigo yerekana ko mu ntwaro u Rwanda rwaguze harimo imodoka z'ibifaru zo mu bwoko bwa Cobra 2 ndetse n'izindi zo mu bwoko bwa Hizil rwaguze mu gihugu cya Turkiya. Mbere yaho u Rwanda kandi ngo rwari rwaraguze imbunda z'imizinga zo mu bwoko bwa RM 70-122 mm muri Slovakia, kajugujugu enye zo mu bwoko bwa MI 35 rwaguze mu Burusiya, misile zo mu bwoko bwa Red Arrow 9 rwaguze mu Bushinwa ndetse n'izindi ntwaro. Muri rusange intwaro u Rwanda rwaguze mu myaka 3 ishize zirangana na 3% y'izo umugabane wa Afurika waguze kuva muri 2019. Usibye u Rwanda, ibindi bihugu bya EAC byaguze intwaro nyinshi cyane zikomeye. Ni Uganda yaguze izibarirwa muri 73 nazo zingana na 3% by'izo Afurika yaguze. Tanzania yaguze 52 zingana na 2.1%. RDC yaguze 51 zose yaguze mu mwaka ushize zingana na 3.5%. Sudan y'Amajyepfo yaguze 18 zingana 0.7%, cyo kimwe na Kenya 5 zingana 0.2% by'izo umugabane wose waguze. Raporo ya Stockholm International Peace Research Institute yerekana ko Somalia iheruka kwemezwa nk'umunyamuryango mushya wa EAC yaguze intwaro ebyiri zikomeye cyane mu myaka igera kuri 3 ishize, mu gihe Burundi nta nimwe bwigeze bugura. U Rwanda ni ruri mu bihugu byasohoye amafaranga menshi cyane mu kugura intwaro. Nubwo u Rwanda bigaragara ko ruri mu bihugu byaguze umubare munini cyane w'intwaro zikomeye, ntirugaragara mu bihugu byazishoyemo menshi cyane ugereranyije na bigenzi byarwo byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Database ya Stockholm International Peace Research Institute yerekana ko intwaro u Rwanda rwaguze mu myaka igera kuri 3 ishize rwazitakajeho abarirwa muri miliyoni 345 z'amafaranga y'amanyamerika, no kuvuga miliyari 443 n'igice. Mu gihe nka Kenya yatakaje abarirwa muri miliyari zigera kuri 3,329 by'amadolari Amerika. Uganda itakaza miliyari y'amadolari 1, Tanzania yatakaje miliyari 1 n'igice z'amadolari, mu gihe RDC yashoye miliyari zigera kuri 677 z'amadolari y'Amerika. U Burundi nibwo bigaragara ko nta ntwaro bwigeze butumiza bwashoye abarirwa muri miliyoni 170 z'amadolari y'Amerika, mu gihe Sudani y'Epfo yashoye miliyoni 592 z'amadolari y'Amerika. Ubuhinde nibwo bwaguze intwaro nyinshi cyane, Amerika icuruza nyinshi. Raporo igaragaza ko urwego rw'isi Ubuhinde rwo bwaguze intwaro nyinshi cyane, dore ko hagati ya 2019 na 2023 bwazishoyeho arenga miliyari 300 z'amadolari y'Amerika. Ubuhinde intwaro bwaguze mu myaka ishize byibura zirangana n'9.8% by'izo isi yose yaguze. Iki gihugu gikurikiwe na Arabia Saudite yaguze intwaro zingana n'8.4% by'izo isi yose yaguze, igakurikirwa n'ibihugu bya Qatar, Ukraine, Pakistan, Buyapani, Misiri, Australia, Korea y'Epfo ndetse n'Ubushinwa. Misiri, Nigeria, Algeria na Kenya nibyo bihugu bya Afurika byaguze intwaro nyinshi cyane mu myaka ishize, kuko byibura uko ari bine byashoye arenga 90% byayo umugabane wose washoye. Mu myaka ishize cyakora intwaro uyu mugabane wajyaga ugura zagabanutse ku kigero cya 52%, hanini bitewe n'uko ibihugu bya Maroc na Algeria byagabanyije umubare w'izo zari zimaze igihe zigura ku kigero cya 77% kuri Maroc, 46% kuri Algeria.
Raporo ya Stockholm International Peace Research Institute ishyira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku isonga y'ibihugu byagurishije intwaro nyinshi cyane kuko zihariye 42% by'isoko ry'intwaro zose zagurishijwe ku isi. Amerika ikurikiwe n'Ubufaransa, Uburusiya, Ubushinwa, Ubudage, Ubuyapani, Ubwongereza, Espagne, Israel ndetse na Korea y'Epfo. Umutwe wa M23 uratangaza ko kuri ubu utakigendera ku byari bikubiye amasezerano yo ku itariki 23 Werurwe 2009. Ayo n'amasezerano akomokaho n'izina uyu mutwe ufite, nubwo kuri ubu abawugize biyunze ku ihuriro rya AFC Alliance Fleuve Congo. Ibi byemejwe n'umuvugizi w'uwo mutwe wungirije mu bya politike witwa Barinda Oscar mu kiganiro cyihariye yagiranye n'umuyoboro wa kimwe mu bitangazamakuru bikorera hanze. Barinda Oscar yavuze ko ayo masezerano kuri ubu amaze imyaka 15 bityo ko hari byari byakubiyemo ubu bitakiri mu byo barwanira. Amasezerano yo ku itariki 23 Werurwe rero ntabwo ariyo yaba akigenderwaho uyu munsi wa none nyuma y'imyaka 15 asinywe, ariko harimo inkingi z'ingenzi zidashobora kurengwaho. Yakomeje avuga ko abari mu ihuriro Alliance Fleuve Congo icyo bahuriyeho ari uko ati twese twabonye ko ikibazo gikomeye cyo muri Congo ari ubuyobozi bubi. Ati twubatse rero ihuriro twashakishije imbaraga kandi turi kuzibona, rero aturugamba ruzoroha, atazikanga twamugezeho. No kuvuga Tshisekedi atazi naho duturutse. Ku bijyanye n'inyungu M23 yakurikiye mu ihuriro, muri iri huriro Barinda Oscar yasobanuye ko ari nko kuba uri ku rugamba cyangwa se uri guhinga ikivi cy'umurima wawe ukabona abagufasha guhinga ndetse no kubirangiza vuba, icyo gihe rero atugomba gufatanya nabo. AFC M23 baracyashimangira ko bazakomeza kurwana intambara bita iyo kwirwanaho, kuko ngo barwana ari uko batewe kugeza igihe Leta ya Kinshasa izemera ko bagirana ibiganiro, itakwemera ikazisanga ubutegetsi bwayo bufite icyicaro i Kinshasa buhiritswe n'iri huriro. Mu byo M23 isaba Leta harimo ko uyu mutwe usaba ko Leta yabo yabakiza abicanyi bakomeza gukorera ubwicanyi abaturage b'abatutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu uwo mutwe udatinya kwita genocide. Mu bindi basaba harimo rero ko basaba ko bene wabo bagizwe impunzi n'ubwo bwicanyi barimo n'abahunze kuva mu mwaka w'1996 bacyurwa bagasubira mu byabo kandi bagacungirwa umutekano. Kugeza ubu uyu mutwe wa M23 mu igenzura niwo ugenzura ibice binini cyane byo muri teritwari ya Masisi na Rucuru na Nyiragongo mu ntara ya Kivu ya ruguru, ndetse kandi abarwanyi bawo banafunze imihanda yose yageraga mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'iyi ntara. Mu yandi makuru kuri uyu wa kane tariki 29 Gashyantare 2024 Sake mu gace ka Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibisasu bibiri bivugwa ko byatewe n'inyeshyamba za M23 byibasiye imodoka ebyiri za SADC ziri mu bwoko bw'ibifaru. Amakuru atangazwa n'ikimakuru afrique.info.cd kivuga ko mu masaha ya saa 5:30 za mu gitondo ariko ibyo bifaru bibiri bya SADC byo mu gice cy'ingabo za Tanzania ngo zaguyeho ibibombe bibiri, maze abasirikare bari bazegereye bakwira imishwaro. Bivugwa ko izi ngabo ngo zari zagiye kuneka mu mujyi wa Sake, maze abarwanyi ba M23 ngo bari baherereye ikiuri hafi ya antene babatera imbone, maze rero ngo niko guhita rero babakubita amakompora abiri. Makuru bakayavuga ko mu by'ukuri bahise bayabangira ingata. Raporo y'agateganyo yerekana ko abantu babiri bo ku ruhande rwa Tanzania bakomeretse. Kugeza ubu kandi ntabwo M23 iragira icyo ivuga ku by'ibi bisasu bibiri byatewe kuri izi modoka. Hari hashize ukwezi abasirikare babiri bo muri Afurika y'Epfo mu ngabo za SADC bahitanywe n'igisasu cyatewe birindiro byabo i Muhambiro hafi y'umujyi wa Goma. Gusa ntabwo hamenyekanye aho cyaturutse kuko impande zombi FARDC ndetse na M23 zitana ba mwana kugeza magingo anga. Tukiri kandi muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urukiko rwanzuye ko Charles Okende wabaye minisitiri yiyahuye. Ubushinjacyaha mu rukiko rusesa imanza rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwanzuye ko Charles Okende wabaye minisitiri w'ubwikorezi n'umuvugizi w'ishyaka Ensemble ritavuga rumwe n'ubutegetsi yapfuye yiyahuye.
umurambo wa Okende wabonetse mu modoka mu gitondo cyo ku itariki ya 13 Nyakanga 2023. Nyuma yaho ubuyobozi bwa Ensemble bwari bwamutabarije busobanura ko yashimuswe ubwo yari yagiye ku rukiko rurinda itegeko nshinga. Abamubonye bemeje ko rero yarashwe. Moise Katumbi yamaganye abagize uruhare mu rupfu rwa Okende, asaba ko hakorwa iperereza ryigenga kuko atizeraga ibizava muri ryo ubushinjacyaha bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwateganyaga gukora. Habayeho kandi inama ya guverinoma, abayitabiriye baganira ku rupfu rwa Okende, banzura ko kugira ngo rero ukuri kumenyekane hazakorwa iperereza rizahuriramo inzego za RDC n'iz'ibihugu byinshi cyane. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya icyo gihe yagize ati twemeranyije ko muri iryo perereza tuzanazanamo inzego zo mu mahanga z'ibihugu by'inshuti kugira ngo rero tuzatange umucyo kuri iki cyaha kibi. Umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza Firmin Mvonde ku wa 29 Gashyantare 2024 yatangaje ko ubushinjacyaha bwa RDC aribwo bwakoze iperereza kandi ko bwasanze Okende yari yahuye. Ikiganiro n'abanyamakuru cyabereye Kinshasa, Mvonde yagize ati abahanga mu bijyanye n'ibiturika mu itumanaho ati rigera kure mu gupima imirambo ndetse no gupima uburozi, ati bagize uruhare muri iri perereza. Ati twakoze raporo yanzura ko nyakwigendera Chirombe Okende yahuye. Okende yapfuye mu gihe politiki yari ishyushye muri RDC kuko abarimo Katumbi biteguraga guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu na Perezida Felix Tshisekedi watoreye manda ya kabiri mu Kuboza 2023.